tunangoja mama mwenye kuna kunia sigara pale. Dakika kidogo tutafika tunaenda. Ngo? Niko mada. Ufite ibyaha bingana iki kuryo uri kwitwikisha ibyo bitabe byawe? Uri kuvugisha jewe? Se buryo uri munyarusange. Umva none nkubwire rero. Komeza utwike n'ibyaha by'abanyarusange bose kuko abanyarusange byaha murabigwije kabisa. Abanyarusange. Mwebwe muri cyangwa mukora ihohoterwa mu mara abantu mu. Okay, sawa. Shefe. Uyu muntu musore vuba sibyo. Ati twangiriza ibihaha rwose. Mbabara pe. Monsieur, ngongwa ni tatueshi. Rwose. Mama. Sasa ni yeye na usaidie kwanza utupinde. Sinabazotse anje kandari. Abanyarusange mwabaye mute koko. Abantu ibintu byose bibi muri aka karere twaragoye guturana nabo. Ubu twarinze kubimpunza atari bose ahubwo. Tofi byagenze gute ngo uyu muntu wemere ko yinjira muri Itabi? None kuravuga mu bantu kandi nakubwiye ngo n'impunzi ntizirekuriwe no kuvuga. Nta kindi kibabereye mwebwe abanyamuhumba. Nukuba impunzi gusa nta bazi kibica. Mwebwe ntimukwe muri aka karere ahubwo mwebwe. Sasa mtufanye hivi si ndio? Mutoke kwanza nje kidogo. Oya niba ibi uri kuvuga ari ibikemura ikibazo cy'uno mugore ntabwo nshaka kujyana nawe. Ndasohoka rwose. Oya kwinjira nanjye ndasohoka. Ntusubire. Oya. Okay, unisikie sasa. Mimi naona kabisa kati yenu hakuna masikilizano, hakuna patience, hakuna mnataka sikia mwenzake. Sasa mimi nafanya hivi, mubakie pale, mwanzo kwanza muongee na mwelewane. Unaona hii tayari mtabakia mkufanya mtena na miguru, mwene mnaongea mzuri kisha msikilizane. Afu nyie tutakionana kule baadaye. Kuja kutusiga. Shofo ya.